go and carry it like that. Very simple. Dibaire sawa ibiri kitundu omu ku baana bakuno ku kyalo yabanga ali kutambula kusana ni baana baine babona akatu akefananiza bomu kye bakoze bagire bakwera kwa bazaire baibwe abazaire bayita bana mateeka aba polisi bakubira isimu baida bakavalinga engudo dibaire nga isatu ina badigala babanga bakavalinga akantu kefananiza bomu oba bomu bati bomu tutuyidi but bana mateeka baidye basobola kubanga bakatolawo aye emberebere yabunkeke no mwestate emirimu gyesibyemu okuva ku saawa ibiri paka saawa dino tuli mu saawa dino bakotola wa akantu ako ng'emirimu timirungi kutambula kubunkeke ba neighbor aba borders abakolera wano round abo baira akantu ako akakotebereza okuba bomu embeera tebeire ennungi kyalo mwestate eno abakabwere kabeka fana katya kabere kantu ka black kati leke ngoba ka gurunedi nga kali kwako butaala busatu green red abe ichakola kubanga uli kwa wa media mwe bali kutogobenga mulambo the family ku YouTube kitwiza mamani yasaba yakabakale ku subscribe to go ahead and subscribe, like and share our videos. Yazid Yolisigira bambyo wa ifabusida bikalo embera ya bunkeke wano ku kyalo buligo mu Central Division mu kibuga ky'Iganga oluvainuma olwabataka ogwa ku kintu ekitebezo okuba bomu bambinga yasulibwa ku lugudo olumu. Tukitegeire ku nti omu ku baana aberenga ali kubitabita ku lugudo nagwire ku kantu kano mwena abe yalowooza nti obulya okakuzanyisa abera ajja kagamako ekyembi Katonda ayambye nti abera kali kagamako yaje yakobera abakulu era nga abakulu n'abategeezeza ab'obuyinza ekintu kino abakiswire ku lugudo ku mabbali wabula kabaire oti kakebe nga kuliko obutaala busatu nga buli kumyensa green red n'ebindi era nga abataka babwine kunage bakoba nti ekintu kino kibaire ku nipini so embere ya bunkeke abataka bambi kino bakitire kwa babere nga tibakibona ngako wabula baye babibulira so kibakoze bagireyo wa sentebe w'ekyalo isentebe yaje yategeeza police era nga aba police tukitegere ku nti batuuse wano batandika okuba ebifaani deni baweereza bekigemako naddala ab'ebitongole ebitegulula ebintu nga bino oluvannyuma lwa ssaawa nga 5:6 police ADA n'abajjaasi betutegere ku nti bavuire mu barracks y'emagamaga bambi abategulula bomu baida batulawo akantu kano wabula kabaire nga kali kumyensa Just go and carry it like that. Very simple.
The details, you should not get half details. Names, rank, employment. So ife nga abantu babulidde tukali kitegeero bakitufu ebaire bomu oba ti bomu wabula ekiriwo nekyo etebereza okuba nti bomu era nga tuli kulinda ab'obuyinza bekigemaku n'abanavayo ne batukobera kino ki bomu oba ti bomu era lwaki babe bagitayire wano era ni baani abali enuma ow'ekyokolwa kino bambi lwaki bakisuirewo so ife tuli wano aye nga embeera neyo poliisi aidye n'abajasi abategulula betolola ekyalo batulawo akantu kano bakata mu bokisi bakatwala era nga saa nekiririre tuli kujaja y'abakulu bekigema ku batukobere kikino is it true nti eno bomu oba ti bomu era abakikoze ne baani oba oliawo era ebigendera byebe tulina okubitegeera so n'embeera ebeire wano era nga tugeriza kubambi okwogera ku n'abataka ku kintu nga kino embeera ya bunkenke wano ku kyalo ky'ebuligo mu Central Division mu kibuga eky'Iganga oluvannyuma olw'abatyamyo okugwa ku kintu ekiteebereza okuba nti bomu eneebeire nga eri kwaka kiwandikobye nti saa eno oba oli awo ebeera ejja kubwatuka wabula eriyo omu ku baana abo yayikuzaala n'agibwa ine yategeeza ku ab'obuyinza ku kyalo kuno so tukaali eno chairman ndo tukobere koko obunkenke bubaire bw'amaani ku kyalo kuno kyekibairewo tebesaawa nga imeka ninze Mukisamusa Musenze omukulembeze w'ekyalo bwe dibaire saawa nga ina edenkyo batyamye bantuukirira bankoba ati eri ekintu ekiri kuteeberezebwa okuba nga ekitategerekeka kibazwire ku kyalo kyange ng'omukulembeze n'atwala obuvunaanyizibwa n'ajyayo n'abona bwene nga abantu kye bali kwogera kiki kituufu n'akubira poliisi baida ng'amazima baasibawo obuguwa ayiwe nanga bwedi poliisi emala yagayaala esibyewo obuguwa twatandika kulingagana nabo bulingagane so tukobere nga tukali kweyongerayo ekintu kino nga isentebe kibe kiri mu mbeera etya kibe kifaana kitya tukubire kifaani n'atabaire waabe nga asobola okuba nga ategeera ekintu kino kibaire nga wobona akakebe buno obutontono nga kiriku obutaala nga busatu nga buli kumyansanga ekintu ekyo buli muntu akyekanze kyova oba oliawo tufunye amawulire ife tutambulire nga tukobera nga abazaire sijje mpolampola chairman obutaala buli kumyansa butya akamyufu n'akakiragala nga buli kumyansanga oluvannyuma lw'akantu ako oba ekintu ekyo okuba nga kiri awo nga indicator so mukubire poliisi naida kyekibairewo mpulire embazi by'enguudo biki tukobera embeera ebairewo ey'obunkenke ku kyalo embeera ebeere ya bunkenke kuba n'abaire ategeire oluvannyuma lw'okusiba oluguudo wangulu ne wansi aye abakikoze tuwulire nti babaire ba poliisi aye bamuleeya era batukoba nti bakubye abakulu b'ekigemaku basobole okuyidde okutolawo ekintu ekyo ekiri kututa ku bunkenke era mu kututa ku bunkenke nze nkoba nti bamaze bona bagayaala mu kukuba okuva ku saawa 4 bwe bayidde essaaga 8 ife tulowooza nti ebintu ebindi bisobola okosa abantu singa nga baba tibafiireyo mu bwangu kuba ekyo kigemagana na byakwerinda by'abantu ate ife tubaire tutwaire obuvunaanyizibwa twabakobera mu bwire obwetaagisa so bafengayo bayidde mu bwire basobole okuboneka nti batola abantu mu kutya okwendawulo so nga iwe ssentebe ow'ekyalo abatinda abaana bato mu bifaananyi byange nga ssentebe ow'ekyalo kino kibangawo ku kyalo okusula ebintu bino okuva bwe natandika okuba mu ofiisi mbaye tikibonangaku era ndowooza nti guno n'omukuzi ogusooka ekintu nga kino okubaawo aye twena tutiire ino kubanga amazima abantu babaire ku bunkenke bw'amaani aye nga twena tuli kutya kuba tubaire tukibonangaku okusinza bwe tujjire tuba mu ofiisi eyo osobola okwanga muyiddeko oba oliawo yakoze ekintu kino beetu tusobola kukitegeera nti oba gundi kuba one eruuyi wekibaire wazira nkeyana yaitaka ekyokubiri tituwuliranga okukeerere nti oba ono tayendagana na gundi ekyokusatu tituwuliranga ku nti oba galiwo fiitinedde abantu naki n'abantu so twena twewuuni kino kituba kizula kitya nga kiri wano akiteebereza okuba bomu tubaire tuli awo mu luddo omukyalo ole neiba yeidde awo yatukoba ati bana otema mu luddo banga mulikuba
walewo enkolera mu luddo omukyala ida atukoba ati eriyo akantu akali wala akalinga bomu buti abaye balizaana luddo balumuka misinde ku poliisi bajayo baida n'aba poliisi aye babeere muleeya baida bakuba ebifaani bakoba ati eno bomu. So kabeere mu mbeera kiwo okabwineko? Kabeere munga kacupa nga obona perfume ngaye kaliku obulimi ansa red yellow ni green kwabaku n'akapiso kalinga kapiso kati kati awo baida bakuba ebifaani basindikayo basibawo oluguudo kubanga abantu abasinga bali kubitanga ate nga kyewaliikiriza. Ekintu kino basobola okuba nga bakasuirewo obwire nga mukagenda oba nga basuirewo kunco? Bayinza okuba basuirewo oba kunco kubanga amaadi gagwire obwire galigiranako oba kalibeere nga kagubu aye bayinza okuba basuirewo kunco. So ngaimwe abataka ekintu kino oba oliawo kisobola okuba nga kyabulabe tikibatiisiisa? Tutiire ine era n'abandi abaana tubeere tubasengwirewo nga tuli kutya ino kuva esaawa ina n'omunaana abasirikale bakaiddeo katoolawo tutiire ino kubanga tubeere tulowooza nti oba kanaatulika saawa emeka titwiddi yakateze oba yakateze kutulika saawa emeka nga titwiddi. So ngaimwe ng'ekyalo mulowooza kino lwaki baswire mu kyalo kyaimwe lwaki tibagire mu bitundu bindi? Awo titwiddi lwaki aye nga ife tusaba wa security ebe nga yeyongeraku aye titwiddi oba lwaki baswirewo. Okay. Ni wani? Kafuko Sharifa. The details, you should not get half details. Names, the rank, employment.